Kuang beci penabuh binukut. Yang penting seger, pedepuk, pengiring idokan itu sapunapi Pak kena, nggih, dia ngampun kedan. Dan maksud bapaknya kena, dia ngampun. Ternyata Pak kena parab. Nah, sedungkara semenjak beliau ngisi parisade, nah kena-kena sajalah parisade. Harus tadi tahap uling beden di mangku di jero Bo mangku. Oh mangku cing Mangku kayang. mangku cing. Mangku kayang. Kayang si ben. Bo mangku ben misi ci. Awak-awak ci mangku. Oh sing tadi ngoran ci di pasar. Berarti ke tadi mangku sekarang si ke. Iya dan pasar itu nya tuh. Ke dari mangku sekarang ya kleng. Keno aku baru tahu ke jadi mangku no. Kleno cing.
Oh, kenemas nama siu budayu bangak saban di gulun Orejong siro padu ke batarian mamu magi dan kekeneng sot-sot tu pedrau Pangilu-ilu tan kesaput dening tulahing pamiti Ya cediwan Kaya mangkebi perayaan ngalakan ikanang tatu cariti Sok salu Dia lampah kalonil Apan wus jangkep ikanang tadi manusia kabeh Apan Tuan sah bipraya muliakan marikanang sabtu batale Sabtu pada katakan yang sabtu Pajang kepan daging niya sangyang palamat mumuliwit sira sangyang kurulik Marumang gercanan sira Muktihakan ikanang jagat mayu Soak sadunya Swastiastu Puru pengastung karan titiang ring ajeng Angin titiang atur pengastawu ring itu sangyang paramukawi Ingyan sira sangyang Aji Saraswati Punaka sarining sastra muang sarining tutur kadiat mika Duaning make ketamedan titiang purun persanggo titiang ngojah menguing daging kecaping sira sangyang Aji Mogi tan kekening sot-sot upedrawa muang tulah pamiti Pakulun Yang-yanging Saraswati alungguh marikanang tungtunging lidah Sangyang Taksu Agung maring Siwadwara Sangyang Surya maring netra kiwa Sangyang Chandra maring netra tengah Pengadek sira Sangyang Aji Gudita maring selanging late Sangyang Tejaning dumadi maring uluang Lamakane sida kadimangkin titiang Saking seke premon kresek boleh kesarengin antuk alit-alit penabuh sangar suara asmar layu kali ini mangkin ngaturang ayah ring ajeng itu betar lepas mogi sangkani ngasung kerta warnugra ide sangyang paramekawi ide yang betar kawitan mogi sidelanus nyujur sunya sang meragi betar Pingkali titiang pinake sentana waruh ide betara kawitan pasek pemulihan kasukertan side sidi sadu lan sude menguing pengayah tuhni persida tangkil desak rai mangde liku ge rempong sengap kapuk lan ingung penanggung jawab ide betara kawitan tukang terang Iwayan Philip 5 watt juru angkut gamelan Profesor Dr. Igede Simo SPD
Asapun api menguing daging cari nih bos. Ngiring saksia ring DKP. Oh, seliam pawatu suka pawatu purna pawatu kesamu-sampurna ini nama suam. Oh, sadi. Oh. Kuang beci penabuh binukut. Nang. Om Swastiastu, semeton sami uling di daerah Denpasar Selatan do suwung do. Kursi kan mererot do. Tiang bu paling sana mau ngejak penabuh tumben ke Denpasar ongkon ke Griya jeung di Pananang nah do. Gini bu. Pergaulan jijik akasaka gen ajak gerahadi ini Griya mani nu rajin-rajin ke Griya nunas penglukatan banyak segeran membede cang bepang 16 melukat di Griya nu masih kene do kalah ben berkadaugannya do anak pejalan hidup do makanya raga jujur yang eling ring pengenikan hidup betada kakiang do pas ngayah nopeng munggah ide ding luhur pasak to jiwo di Uragung hayang ne nyenak ke Griya ngayah pisan gitu nggih dan nak pisan gen pang lebihin nak ide kage to nah yang penting seger pedepuk pengiring ide okan ide sapun api Pak kena nggih tiang ampun gitu dan maksud bapak kena tiang ampun ternyata Pak kena parab gitu. Nah sedungkara semenjak beliau ngisi parisade, nah kena-kena sajalah parisade tuh. Nak uling ada nak dingsir mulu gitu. Ngai panak pangnya seger,
nyoman kena parab. Zaman bidang gitu ngai panak papat 15 gitu lah panak kewah geledak geledik geleduk gelebet gejar gejir gejur gejar gitu. Makanya ngelah panak papat so, zaman PDAM ada PDAM bepanake wayan ledeng. Inyoman keran modern ben bedek alusang iwayan ledeng asmara tadi wasit tuh. Inyom made krantiano inyoman piparianto iketut meter yawan bin lah panen besi iwayan balik segel manya sing taen makanya yang ngerosang hidup di Bali niki nak megenep aduh aneh kengken aduh aneh demen sembahyang ada khusus demen sembahyang ngelah akun spiritual jak sembahyang tulen unggah sing den unggah ngajeng mirip sing den makan terus sembahyang ada wali demen makan akun TikTok nih jak makan doen semengan tepuk mau buka TikTok makan be cair ben makan urutan ben makan sate makan doen mau bakti sini tepuk aneh demen minum jak minum doen uling sifas wah black label red label wah lengkap minum doen nak makejang misi nah kalau kumi Bali niki nanti maka yang besar ini kayak ide ngap ingenat pengenikan kakiang ngeje pun api kakiang hidup iraga di Bali tetelu gen saja seken Saraswati besi yen mula saja iraga nyeranang Suwodarmo apa jegai misi nomor 2 sekan yen subuh mendasar ben seken astung kare apapun itu terjadi walaupun belum hari ini mungkin hari esok mungkin juga di kehidupan yang akan datang nomor 2 Saraswati taksu sing kal mencegang begitu saja yen sing mendasar ben melajah Sang Yang Haji Saraswati pindah ke ilmu pengetahuan nih pelajin ibune dong itu unggih nggih yang nggih yen sing mayantus sing hidang nggih yang nggih makanya ingat ya nah hidupnya montor di Bali makalah orang kadi itu wikan widagde sejeroning sastra kahuripan kapranyanan sekadi petapan ide begawan Bismo budal kesunyo ning ini taki ning suake Gunung Widya Semar Wisaya ruang puluh yang ayusa tengahing tuwa satu cana gogonte pati larengatmo tanu paguruk mekejang pelajen masa kecil masa melajah selegang melajah itu maka tiang niki 9 tahun kuliah melajah gitu terus tamat sing nah gitu nya nanangnya selegang cai melajah sing tamat 9 tahun kuliah dari wakil bupati bung sing dini koneksi di griyo ngaturan apa pedang sih ke dini metutur mau apa adane si dini ngemang tutur tinggalin baking tang hebat nyen baking sih Ini di belakang nyen ketua parisade kota Denpasar jero mangku argo oh ayo ane mau udang putih tuh oh mangku dong mangku tukang terang di samping ini ane mau perucut tuh oh ane mau perucut tukang jero gede pekuyangan jero dukuh tek pekuyangan tuh berarti timpa cingap jero gede mangku ane pengusaha bis tuh di samping itu nyen sekjen Mahagodro tuh oh pasak Mahagodro nih wah nuk citu iya di Tabanan nyen di kini sekjen Mahagodro sing tawang do ni Jojo takonangan do nah kan di Tabanan dakon ujang campur sing menang di Tabanan decang takon itu lu nah ben misi kene ben na bencang di peguyangan tenangan milih 5 tahun ulang atau beli kang udiang kalau nukung cang masih sing akeh sing nah gitu san beli mangku tenangen ngap ben limang tiban cumunin ben si ongkon cumunin ben cepok kalah makanya beli 5 tahun cita-citanya cang medikse yen medikse ci harus tadi tahap uling beden di mangku di jero Mbo mangku. Oh mangku ci Mangku kayang. mangku ci Mangku kayang. Kayang niki. Ci ben. Mbo mangku ben misi ci. Awak-awak ci mangku. Oh sing tadi ngoran ci di Denpasar. Berarti ke tadi mangku sekarang si ke. iya Denpasar itu nya tuh. Ke di mangku sekarang ya kleng. Keno aku baru tahu ke jadi mangku no. kleno cing sap aku ngundang Cino Ya waktu ke mau Paulsan begitu ya waktu ke mau windan aku gak kesana ya. ya Ya waktu itu kan aku punya sama ke karena kurang keku yang mitroin. Duh keras-keras ngomong gitu Yang tadi sing keras-keras ngomong gitu
Halusan deh. Halusan ya. Kan waktu itu Ke sama aku sedang senang di Pak Cepol gitu. Dodo sama tan. Tadi mangku. Ini mangku. Oh, Mangku kayang. kayak engken. Kayang jani sedang ngugu. Oh, tapi kan mau winten sih. Mau winten Si aku. ku engkenan ada nak ngugur. Mudah di mangku memilih si ngantepan Banten. Yen segedoang Cilemahdo kan langsung cangan tebang pras gelungan. Oh, biasa anak jang kunci ngantepan Men beras sarene gelungan. lumayan tuh. Memar tepuk ci misi sari sadak tali Maret ci ucang ban. Ibi di Karangasem ngigel. Engken yang ngantepan nggak cingin bemerdole cang 7,5 misi sari tuh. Nah, tergantung pewintenan cange lebih megelo soalnya. Oh, malunan si Mawindan. Oh, tahun 2018 winten ya kaki yang pedang di pura. Pura aja. Di pura. Oh, di pura. Kemana Ci mau winten dia Kasaka? Nah, niringan kan melenan. Yang ci di mangku. Misi Ci ben. Ya kalau ke jadi mangku. Dawagen isi Ci misi. Oh, si Dadi ngoran ci ya mangku. Sindadi Pengen. yen bu abong igel do abone mangkune. Oh, si Dadi. Jangan sutang bet di rumah. Oh. Yen mila-mila habo cing igel mangkune jo bakal ciciang ben kena susah dupa drawo nya na. Ben nyepuh ben. Oh, gitu. Oh. Ada nih rago Pangdawang di tempat irago nih. Oh, cerene di griyo, nak griyo. Oh, griyo. Apa madaan griyo? Apa tuh griyo ngap? Ngado botakone cangci apa tuh? Griyo tuh Grehoyo. Grehoyo. Greho itu Umah iya tuh Sang Yang Aksara Siwa, Sang Bangtang Ang I, Sang Sabata Ai, Sang Bangtang Ang Ing. oh apa artinya tuh Dasaksara itu makanya melajar itu Sabata Ai I di tengah nama Siwaya I kelawaning iya makanya dan Grihoyo. oh tuh dasar aksara Dasaksara itu linggih Siwa tuh. oh yang dasar aksara linggih siwa Linggih Siwa di tengah makanya iya asal di tengah aksaranya iya. Iya. Kelawaning iya. Oke. Makanya minjok mulik ke bintang di tengah iya pokoknya. nyen tuh Iya bani di tengah tuh. midahan satu aja bingung jangan artinya Siwa makanya belajar sastra Sang Bata Ai nama Siwaya iya di tengah makanya Grehoyo. berarti kalau aku jadi mangku besok aku harus hafal juga itu ya Harus hafal kamu jangan mangku jadi mangku Ratna Mangali. gengken Ratna Mangali Dan nepo mangku ngadebang Banten sesari 5 tali. oh yang mangku 5 tali seharin gengken mantrane Coba nang. Antara mekengan aja sing ikhlas tuh beda tipis tuh. iya ada lantas sama sari ben roti Apa tuh? selai Halus sering yang mulai sang selai di roti ya. Wah, 45 tahun apa sama di dia. Oh, mungkin keras selai. oh yang selai sing si kleneng ngap Sing kleneng 18 paling mudah aja nih. Kleneng Itu jangan selai kan bin 16275 norok tuh. Kanti almarhum mangkunin nung nggak kleneng. iya ngantep pam si kleneng kuda sehari ini Minimal getah nangke. kuda Ket. oh kot Ket ya nyidang nyidang ngunyin barong. oke gen tak oh iya sata sehari ini Wah, tujak dupo apesel pakati simpatan. gengken mantrane Orang uli di pipi ke kolongan kanti kebersihan pungsat. Oh misi kleneng. Halus gitu keyboard misi kleneng. Nah kayaknya cangodalan di Merajan kadung kleneng me servis keyboardnya silena. amun si hujan Kleneng halus san hidup jani tuh. Makanya cang berpikir bener. Ada nang ngodale ngale bondres ampun apa mau gamelan pak keyboard ki nganggo. nagumi canggih Misi gamelan no. Coba. Wih selengkap gitu. wih misi gamelan kok nih Misi nih bakal. Inggih sane margiang caru mangke saking Purwo margiang dumun. Mencaru. Lem kesange nyaluk sandal swalo. Dia gogoh. Anele. ane alusan sing adone alusan min bede di dia kedai pasar sing dengan gitu angklung. Mungkin kene belebon angklung. Coba. oh canggih diapin yo selem canggih ngapu Oh, gitu. ane alusan ada ben rinde gitu tuh di depan kene ini depan tuh pasti rugi ngap Ada gitu. kenang di ngaji Egen. tak untung Tapi
tergantung masih mati. Engken. Iya nane mati itu orang yang berpengaruh dan pernah berjasa len gendingane. Ulen. Mamuit gitu. Yen sing berjasa. Ane kelas-kelas C sudah dipetain bungut len gendingane. Kengket. Mamiut gitu gendingane. Bisa dipetain bungut tuh, sing ngidang mamuit, sing ngidang berangkat tuh mamiut tuh, sini ngeningang munyi tuh, misi angklung tuh. Coba. Ada gamelan halus. Gamelan drama gong tuh misi, penyiar tuh misi. Wah, lengkap nih. Begitu mesti jauhnya mulai Bapak. Ini kan Bawang itu kan sing ngon penabuh mah itu. Oh, len bom mencelep di gange ben kau kekelet. Oke, ini adab gambar bani. Ada tuh. Nih, sing pae sing engken jangan bangorin adab gambar nih. Hasil adab gambar nih dumpi sih. Jangan bang selai persen. Nyeng lah gambar nih. Cing lah. Cang, yen cang aya kije-kije gamelan ngabo kadang-kadang sound system ngabo kadang-kadang kayak wantilan ngabo cang. Adi bisa? Gua biasa ngemang ibah ya bila. Oh, bukan nih cimak ngemang ibah kok nih adi sing ket-ket yo macam tuh. Nak boy ibah tuh. Apa nih bah? Puro nake bangcang ibah nya bom bahasana sakepat nenem sake misi tieng ben dua ibah. Oh, nyerong ke. Ibah tuh. Coba. Asa. Itu lengkap. Saya siap nah tanya. Cara penyiar. Nanti bisa nih penyiar. Bisa. Iya. Cara radio jam tengah itu semengane ngap. Om Swastiastu. Ridane para pemirsa sareng sami di Jiji Beganah Sebeng puniki katut muali sareng titiang reng frekuensi 87,87 FM saking radio Griya Praban. Dan kala puniki titiang aturang para masuk semua semoga tidak sampun megater ing Sebeng puniki menawi benten para atmo sane kantor gentayangan sane pacang ngiring pemargi di depan kakiang menawi benten sane pacang mengirim-kirim kabar terusang dikirim pesawat telepon 081 337875267 sareng titiang kawit titiang saking Jangan telepon. telepon. Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih titiang sareng kapuk niki sareng sira. Titiang sareng golden sengap niki. Bapak sengap niki? Inggih titiang. Sane saking Tabanan. Inggih. Sane dados wakil bupati Gagap. Inggih patuh. Tiang dados kirim-kirim salam. Dados. Jadi tiang kirim salam sarang semeton di tiang Tabanan sane sampun memilih Pak Sengap nanging Pak Sengap dan dados wakil bupati. Dados tiang request lagu Pak. Dados lagu apa ya sang? Lagu semut nih ke Pak Wendan. Ampun metunjel nih kang. Inggih, ampun metunjel nih. Yen Wendan lagu semut, wah lagu ane badengan nih ke Wendan. Penyanyi ini sampun lekete bangke nih kan. Swastiastu Bapak sira nih wastani. Tiang kapuk. Bapak kapok dados tiang nyelang bungut bapak aja bos. Adi sakle bangke. Masajan bot awang lagu semut. Bok kalah cang. Sing kengken si kalah yang penting lagu cikan viral. Lagu citu balik ije. Cek ije jangan melali lagu ci viral. Semut kijo lakon mulih. Tembok bolong jadi buung dari wakil bupati. Si gengken cang apa nembuong kan Bani mencoba daripada Ciuyut sing karwan di medsos mepedel tulen mencoba dan berargumentasi sing Bani apa gunaan ciduk. Kalau anak punya gagasan tunjukkan dan buktikan, masalah kalah menang itu urusan belakang. Yang penting Anda berani daripada cicarentut Gengken entut. memunyi sing kewalebone sepet. Makanya ya asal boci produk entut berarti kelas berpikir ci kelas songjet. Ci sing nawang cang produk memang cang demen ngentut ngap. Tapi cang paling suge yo macam di Keramitan. Adi bisa. Cang bosing kau ngentut. Wah, sing sugih adane itu. Apa? Bebangkanan dan hidup situ. Tapi diingat ada nih payu. apa? Kone ci bongai setelah nangon melantai. Bongai jas bo langsung ke griya ke kaki anguna sirte. Oh dirtoin jas. Angon apa jas ngap angin melantik kaki angka keto ang kantor ide nyeneng. Mendas gitu. Pak Bok itu tanggal 27 Semengan pemilihan menang cang Semengan. Semengane menang. Menang kelot. Nak delot TPS itu. Tanggal 27 malam. 27 sore jam 4 Bedawang Ibu kalah. Huh? Tanggal 28 anggo jase. Oh angon cikije. Sing buka jahitannya anggon jas hujan. Nih kudang DPR ngatulang langse ini bisa melen-melenan warnanya coba pikir. Griya Agung berapa suge ini kudang macam langse ada yang nuling langse kanti kase sise tuh.
Boleh campur gino muka langsung sing kita adik katos mekancing jauh di muncul itu. Terus sing tuh ada pikir cang oleh dunia. Aneh kikir. Itu pesan beli Pak Guru Kena. Guru kena. Pak guru kena. Oh, ya cuma cang guru tuh nak ngajain kan Pak Guru ada nih. Iya nih ngajain umat bagaimana umat itu bisa bersikap bertingkah adite watemana nagata trikaya parisuda ragane Oh, Guru Kena. ketua parisade Oh, Guru. PHDI Provinsi Bali. Wih, hebat. Makanya asal boja ragane sing perlu nakonang kabar apa penepi kena tuh. Oh gitu. Jani Kusan ketua bocah Mahkamah medakon Guru wenten kamar mandi. Oh ada tenang deh. Iya kamar nih di belakang. Makin cang ke kamar mandi bingung cang. Tadi bingung. Uling dini medrel metutup kijeu lakon cang menang kemoro. Nim si kase dini medrel ngencah di belakang. Ikan cenan tiang Guru gampang sing gedang lewat kemo penean nih kasoy. Penean cak kasoy. Dekat di tubuh tawang ci. Pangsing ngenceng-ngenceng gampang caranya. Enggen. Kulkas berkas kaki yang itu jelepin sing lucu ngenceng-ngenceng. Kulkas apa? Hane kotak batu. Kulkas apa Rap? Kulkas bekas kaki yang itu. Bekas kaki ya? Itu yen Bekas kaki Rap? Oh. Cang bakat ngejang es krim san. Langsung es krim sing Campino Apa? Sunia lokal gitu. Tuh pemereman kaki yang sekonen pengaskara tuh. Cang kaden cang kulkas es krim cang es krim malah cuma cang ke es krimnya Beku kan? beku. Oh, Mudar cang tuh es krim tuh. Nah, sing engken misilah di penema awak gitu. Kaden cang es Begitu di jo ngenjalan tas. ke belakang Ada WC. ada misi WC ada luang WC di griyo. Wong di griyo. Pitu kebyok. Ah, sing bedu gebyok. Pitu kebyok. Triplek. Aing Triplek. maru ubetan cang byok. Ternyata seken griyo di Denpasar suge-suge ngap Suge. otomatis pitu kebyok. Baru ada engken. Kabyok kriyo. Terus sing otomatis gili-gili ini usah. Tuh ada itu. Oh, paling jangan engselnya. Ternyata engsel kamar mandi griya memang cek sangat luar biasa. Bisi tali rapia meneng pun, bisi paku barahan. Nah soro pasek kinaran yang pacek adanya paku. Tuh apa penegak kamar mandi paseng ini. Jani yo jelepang cang engsel paku barahan tuh. Wah nih dengat nini ada senjata tadah bang Indonesia. Udah bang. Tadah berdoa dene amah bang to barah, nis paku amah barah nih sini. Jelap singlah nyantol terpaksa jangan cah kayak gulu Engken. besik ngisi oyan bongol ane bade cang kidal angon cang ngaplak-lan blak cer Lu mendingan tuh. meken nyam Engken. bak misi keran misi cedok misi sing misi Gumi dini denget di Griyo Praban. Engken. Dini kan di Griyo Praban aduh selang berubah ngelekas ngeliak. Serius? Dadi bojok. Adi bisa. Hidup cangkrana. Terus yang lekas. Apa? Tuh anak betara bayu medal. Angin gen. Terpaksa landas. Siam cang sengenja binyak bang guru kena nyamin. Rurung. Nanti siam nanti aku ya Ruya. Sekadi nak len orang cinyam. Men sia sing ada do. Aduh belok cingenca. Engke. Mani butawang ke kamar mandi. Trip ke kamar mandi pertama buka keran mau cek. Oh, Yen sing hidup de ngencah di kloset. adi do. Di tembok itu seret. Naknya dun minjepkan saru nyen kaden mencelep maluna. Kena cang kedo. Tapi dekat di tengah jauh kepedengan cang. Adi gitu. Misi balon tapi dijauh Engken. bangka. Mati. Adi. Pinjep sumbangan balon ini bisa. Megenep petang Cina mani yen begitu suwur ngayat ini Hah? hal kirim cang to kulkas ane gede itu. Apa kija? Abo kumah cia. Adikku macang apa? Keliu aja cuma. Yo. Papa nu, Ado. meme nu, Hidup. peka nu. Ado. Nah nyen pe salah satu kono ngosin tuh pangado. Ongkon si mati. Selamat cang. Nah hidupnya mondoan gen lekat hidup mati ut peti sedidi perlino Itu wajib. wajib makanya liu ngelap pipis. Nah sing kalah mati kono. No. Karena pipis lahir apa? Apa? Sekaruro pis bolong. Wat. Jadi pis bolong sing nu pis bolong asli. Men genggen. Liu anggo pis bolong imitasi seng. Oseng. Tuh angon nge pedagingan tuh angon sekaruro makanya jelemone lekat-lekat tuh seng-sengan onyo.
Tuh wajib dong. Pancedatu Pancet. Ini banyak menjalan. banyak menjalan makanya jadi do ngangon seng. Do. Do ngangon seng. Harus aneh asli. Ane asli. Bener. Jero pidan do liung lah pipe sing kala mati do. Liung lah baju sing kala mati. Karena baju terakhir apa? Apa? Kajang. Kajang. Oh dulu kajangnya. Kajang iki. Kajang kawitan, kajang sari, kajang banjar. Oh ini paling terakhir. Kajang banjar ini paling penting. Paling penting. Oh jadi bo berubah. Engke. Karena ada kremasi kajang ambulan. Oh. Kremasi nih. Kremasi. Incang tuh sing cocok ya kremasi nggak? Ada sing Oh, bocang di Jumah Cang Di hidup, Cang. di Keramitan Jumah Cang bom kena ngai kremasi Cang si malu nentang. Saya sing cocok ngai kremasi. oh gitu. Oh, Nah kayang nih cang jangan ngusul ngajak nyaman sih. enggen. Di subui kapuk mati jelepang ke kremasi. Makanya tuh Cang renang sing cocok. Ada sing Karena peti kremasi sing ngado gede. Makanya Cang sing cocok. Yen maningin ngado kremasi, Cang lantas mati, sing Cang idang menjelap. do di peti jang Ijo. wadain arko. Apa tuh arko ane ngabo petako tuh. Mani ibu mati kan magesang nih puun bangken sih kan udah dalam bentuk abu. Bener. Sing yang mau nih gede sing idang lepang di bungkanya gading. Mendijo jelepang. Waluh. Mengelingihan kengken kula. Doling yang di dong telu. Dijo lingihan. Di garase nih jang. Di jo nyidang mau nih gede nih. Aduh bedara makanya inget nak diet bu. Cang bo diet. Busan maro picanga jajo langsung. Oh sih. Oh, nah. Kopi jadi ini nahi kopi tuh. Kopi mencangkir pergina mencangkir sih cara rumah sih. Kopi gelas plastik. Nah diapin gelas plastik angon Jumacang tapi kan sing nganti 2 jam ngantosa nasi tuh. Ini nganti busan sing ada nasi tuh. Nah, Terseduk oh kesana. waduh. Tapi Nu persiapan nasi buade benek one. Sabar. Pinjep banget be. be apa? Bekang. Nih cara munyin ciraga meyaknya jadi harus ngangon pes bolong ane asli. Asli. Iyan pes bolong sengon nyak pelekadan ragone lakar Anak sing seng-sengan jelas tiga mau. makanya ngangon pis ane serba asli Iyan makanya. saja. Ngangon ane asli serba asli. Pangsi ngangon pes bolong seng. Pangsing imitasi mani leka dari nomor numitis dari jelemu pangsing dari jelemu imitasi. Cara nyaman sini. Nyen. Ilmu imitasi nih. Nyen. Inguh. Ada nih bu ingo. Oh, makanya nih bu. Ingo-ingohan. Hasil persilangan pes bolong seng nih. Eng nak bubusan boren. Engge. Ngayah ke gerio nyen abang ibu pakaian jek iba nege napo. Ngingang. Emak pakaiannya kang udah nyemak. Bareng jadi ya. Bareng. Iya jadi. Dawang lemu ingo-ingohan. Oh, gamelan. Yen sing gabelang sing Sing pesu yo. Gabelang. Gabelang. Bin mani semangan jam 8 berkumpul nah. Gamel. Sing ngalih acara DJ ya ada acara semangan gitu mas. Jam 8 kumpul malu. Cang mekelum-keluan ngigel dinya cang. Enggen. Geriyo denget sih. Enggen. Misi aksara. Apa? Ong. Ong. Ongkop. Ada kipas tuh. Nah. Nih mulai sang Dharma Wangsa kal keswargan nih. Keiring mah sang yang Scooby Doo doh. Wah, su. Misi marmurut Tuh, sini. Esok semua. Sisakan nih bancina gainan gamel sing ngigel. Oh. Nah, agat mie mati sing ci bareng mati tuh. Cik. Suk semua yang ngamal ngingu. Yen ngambal ngingu sing perlu lantang-lantang. Gambal nih penabuh dong luung-luung, gambal nih luung-luung, gending nih luung, masalah nih pesu bikul. Jin baterai itu. Jin baterai. Yang perlu jin baterai kerasan pungut aku daripada sound system. Oke gitu dah ke.
Dicuci ngatron ayah. Di griyo Bo jadi griyo sekenane matur. Adi le cang merasa korban perasaan. Adi gitu. Anu semeton jago bayo Adi gitu. kenci jak mangku koleng kangin Bener. metrek nyamo jago bayo Nyantos. nyantos masuk lah mangku jero mangku sungap nggih lurus Nah ramah-ramah jaga bayor itu. ramah-ramah Bener. begitu ci masuk Bener. Pak kapung nggih lurus Nah ramah-ramah semedone. mare cangkel masuk nengkik cang jaga bayo Engen. pangkong jan borin ke mai saya tinggal tulis itu Engen. tulis apa Pak gitu Terus apa tuh? tuh ada tulisan pemulung dilarang masuk Pemulung si orangnya. si tulis nang orang Sing yo kedo. Apa di- Cidit sebenarnya sing pemulung. apa Perampok. sing lung sekan gong demen Iya, cang lung. kuling gambar pembuka Kenjen. tomben canawang semangat anak tuna kene Ih. bagus tepuk tangan demun untuk sekan gong Uling tabanan ngatron ayah. abanan Mau katur ke kaya pasar. keberapaan den pasar Bener. kayak niki blinguh ngajak nggih Hijau. pentas akene di art center kalajak Oh kakak ngewakili PKB. aing Mujang. nuduk botol aqua Nanti kene luwung-luwung pada lu bodoh. sekan nih mau marah ke dini tawang Kenjen. di jo kaden mo letu lakune Mau nyen. oh kuran mangdi Kengen tuh. kuran mangdi nu dari jaga bayul Oh. oh marah ke di beli inguh itu baru negak bareng-bareng jak pergi nona gitu Oh. oh negak can itu kan Ada gitu. ling di jo kaden tekane mo toton kuran beli mangdi ngabok kapar Bener. dur kapar misi kopi Saja. samping kopi misi ingke Bener. majalan lah mo tuh Pak Pragina niki wedangi awak cang gesit tuh Kengen. kopi jemak malu siup pejan Dan. aw maro jemak jani kingkoy misi jaja Bener. i jaja apa Oh. aw maro cakep ini aja meh kemung apa ibu tuh Maksud cie. Adik kapom naik buk cemaji. ane ngemang apa jaja apa yen Ibu itu. kurang mang dia Bener. berarti kan apa bu mang dia nggih patut Ada. Bong apa bu Jenang sih. Jomlen tuh. aw kalau cang nak merasa mutang dini di griyo Adik itu. aw panak cang mau bayu dini puput di griyo Di grill. aw begitu cang lah anak odah Bener. subo bo bengalin masih Malah malahum. dini di griyo artinya metempung Metempung ngaben masal. memukur Nitip. nitip apa Tuh di griyo nitip. aing metempung Tembung kan. artinya pung kita paknya pung Sing maksudnya bapak sih. sing Kak ini. aw kayang cang rencana yang ke gugu nganten bin ke cepok nyemak gaya di griyo lunas di Ini griyo caranya jek di griyo joyong ibu sekalian tuh. asing cocok Sengada usaha aja hidup si ngabenang reramo nitip ngotonin panak nitip kayak ngain nak nitip yen sing cara cangon nyamo dini di griyo rago kal ngapi griyo nyen kolorin si ngape ada di meratin si ada itu Meratin nginjen. menong bedek-bedek ke griyo bedek-bedek ke griyo ngapo bedek-bedek gula bedek bahas bedek pejati bedek lupo bedek itu mana nak bedek-bedek ke griyo bedek-bedek ke griyo kok bedek-bedek artinya pang artinya rago bakti kenangan semeton griyo Oh, begitu? kayang nih ke gugu canganten cepok ke nyemak gaya di griyo uling mau kalan-kalan Grill. mau widi-widanan Grill. langsung betul kayang ngaben memukur cepok ngelingin kini nak mumpung kulkas prai cepok sing oyong den sing bani ini coba kan aing do Bang Bani kan ngikut kan lebih aing gampang do dalam tunang cang ling Ngelah tunangan. lah gini gini tunangannya solohan gini kan bro Oh. sing itu tunang cang juga serius aw pato bini no Apa? bodi opini magending yang igal Oh. sekan aw megening aw nyigal igal nyigal apa Yen cang magending yang igal kan yang ada ngupah di panggung. Yen tunang cang len. Egen. Magending yang igal Dijo. Dijo aja ada punya kayu gede misi mesaput oleng gitu dia magending yang igal. oh tuh kini ada tuh Engken miring sing miring kan agak 8 tujuan lah, Dik. Oh, Kalau iya. suwut cang tuh gini janing lah cang tunangan baru.
Liung lah tunangan. Oh janda no. Janda udah hijau. Cang kan duda. Bener. Ketemu janda kan luang. Oh janda anak satu. Janda anak satu. Oh kalau saja anaknya bawa pensiunan abri. Ini yang ngodo nah. Nah. Oh, apa anaknya pensiunan abri? Oh. Abri kengken. Anaknya pensiunan abri kengken nemen nih. Mau anaknya pensiunan abri memen sih pensiunan gelemo ada nih. Itu jualan cang. Dijamin sugih. Maksud sih? Si malu nganten. Benar. Ada jamu mendengokan. Saja. Man kopi gula. Benar. Selatin wit lu bulan mati. Bien paman kopi gula. Ci ngalih kurena nangon ci bisnis kuren ci mati sendiri gitu. Aing tapi artinya malam ini Ah, Raga sambil mengenang keberadaan beliau. bener. Kakiang. Tuh kakiang. Cang nak bok bang ini. Tetuak dini. Oh, gitu. Sampai ada cang lah nyamo nung tadi tukang son tuh. Apa tuh kene awak nih? Sing tadi jenis awak dek. Iya jenik cang kadean gelem Sing gitu. cang lah nyamo kene awaknya gede kene mau bilang manjus yang ling. Maksudnya? Ngeling ya manjus. Ada gelem? Mak anduk. Ah. Mak sabun. Ah. Pokok kancing kamar mandi. Mau gending yo. Oh. La 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 la. Sabunnya di ni. La la la. Pas tuun bengling yo. Again. Sing tepu. Apa nih? Engkau berkebasan. Sehingga ada undang ngeling gitu diapin cang moko tuh yang penting cang sehat cang apa mantan diet Diet. oh pangklu cang diet kok pangklu gagal Adi bisa. ada nih ngorein diet kok nih minum air terus kapahin makan diet terus Diet. cang minum air Terus minum. sehingga berat mokohan cang ternyata cang kena tipu Adi tipu. paus di pasir ngoyong liu aja minumnya sing berat-berat Paus sang ajak cimesai. Mado konea on sayur-sayuran liu makan sayur Sayur-sayuran. dong ngajeng Sayuran makan penting. dong makan daging makan sayur terus dia makan sayur Sehat. singnya berat Adi sing. terus cang moko-mokohan ternyata cang kena ulu-ulu Biyen kena lulu. oh tuh gajah moko-mokohan sama sayur sing berat-berat terakhir ada nang ngorahin cang sebenarnya nyoba Adi itu. sunlight kon inem iya karena di sunlight tuh sebuah tertera Engken. meminum sunlight ini memakai sunlight ini menghilangkan lemak yang membandel dalam tubuh D. ingin Tuh lemak di piring, sing lemak di basah. tuh bocah sebenarnya nyoba Kalau cang saja. Bung hilang lemak cang atman cang hilang malunan. Tuh benyain. Tuh kan dokter murid. Oh, Cang tugas gelem tuh ke dokter si Sadin cang bukan dokter. ingin. Cang gelem. Masa Masa hujan angin kene, lek Iya, bayu. bener. Ke dokter cang. udah hijau. Dokter umum di puskesmas. Oh, Begitu periksa nih cang. Sing engken pak. oh, Pak nih mungkin kecapean. Tolong banyak minum nah. ongkon minum. Pangengal tuun panas Bener. Artinya banyak minum pang ion tubuh pang kembali. Sekon Oh, liu sih minum. kat jumlah minum cang. Oh, Arak beli cang 2 liter. Bir beli cang 2 krat. dosing cinyegeran tuh memunyah ada nih. Tua beli cang galon. Astung karo suatu. Sehat ci. Apa ngamar di rumah sakit. Cing ningahan petan dokter sing bisa. Itu. Minum banyak tuh artinya minum ya banyakin. Yang manis sakit cibin belum do mau minum ya. Adi gitu. Lengis gas beli punya li banci. Rumusanti itu. Jadi kini nih berpikir, Engke. ini rago ngatron ayah dini. Au. Nah, jadi rago pada moni-moni timpal-timpal lo ya li. Tiba-tiba lu Oh, di jelas kau sengap nih ngajak. Pangado acara kau nabdaban kario nih di grio. sepisan banding ayah di Rio. Ane istri apa yani kalau dom-dom Wah, apa jadi kayak Pak Kadirjo ini istri di perandanan di puaragan cing jacang paro nyangro apo kuangan dedaging yatnyo nih pang jangkep. Au. Iya ada kuang-kuangan ciak cang. Bener, Kali. cak sengap ini sih. Au. Silakan sengap nih. Ngap ku. Nah, jadi lalalalalala. Au. Alih di palo lo, alih nyamo-nyamo Masih nih. kasep. Yuk. Li. Permen gara-gara kene kan makan sih ngaturan permen. Duno cang. Permen. Awang bisa. Genun.
Ya makanya dari satpam Ulah di Ada sapam. di BRI. Bener. Begitu kan makanya petang-petang nih Ah, ah. di belakang kantor BRI ada sumur. Wadah sumur. Misi Seber bidan tua. kayu, bidan kayu potong. Potong. Potong penyan kayu. Naik kantor nambah ke belakang dan di dapur. Tadi dapur. Begitu kan iya makanya. Heeh. Menjaga petang. Menjaga si menjaga pedang nih. Nama gae. Magae. Si menjaga megae. Aw. Tapi tugas jaga. Sapam. Sing menjaga. Menjaga. Yang boleh sama gae. Magain. Magae apa menjaga? Megae tapi Megae. orang menjaga tapi satpam. Sapam. Bener. Begitu Tapi bidan ke gayana pulas. sing pulas menjaga Menjaga. nelek tahu kacamata misi mata tuh. Untuk nyaruang medem ada. Nyarwang medem Ah, begitu ah. bidan di bank kenu ada permen misi air minum. Mesti Bener. Begitu mulai kebijakan baru hilang permen air minum nih. Adilah. Sangat dihemat kantornya si misi permen. Oh pak si Menjaga pemborosan. bu betang nih. Ah menjago ya petangane. Dundun aja nak jenis kini bangun bangun gitu mau kipakan jadi tepuk Heeh. permen Ah. alih tuyul. Oh ale tuyul ya. Begitu mau pang permen mulai tuyul. Ade tuyul lah melae. Mone gede dinan. Oh berarti tinan tuyul lah. Tapi cangeran apa anci. Ani iran. Akelesan kin yang sejak. Yang sing kesatnya Coba pengangon ngerepot dikit. Dan jininga munyi keramitan. Apa? Kengke. Coba kles angkin set. Iya dah kan Keramitan. saat Saat. Ya yang jadi cuma ada jumlah. saat yang itu set. Set. bewal wale ciu nyencang. Cuma cerita kon di dia kalian ciluang. Ijo salah kon sengap. Awang sing awang apa sing? Ketimbang cuma cina Iya. caru tuh ngangon siap bieng hijau lo lek siap bieng hijau. Yang siap bieng hijau siap bieng hijau siap berumbun hijau ada siap berumbun kon hijau. Wahai kamu semeton tawanan, berusahalah bersatu dalam kemajemukan. Sing Tolong hidang stop. bersatu. Sing hidang bersatu. Adik- Kok kalah? Walaupun kalah, yang penting semangat untuk membangun kebersamaan dan bekerja sama tetap terjaga. Ay, gede Parno dan Ya. gede Parno Parno. gedenya Parno. oh gede Parno tuh Ya. konsepnya makalah ngayah empat petang nih kita Ah. irago mumpung ngelaci ngelah grup Ah. cacang citangkil mai Bener. mani kayang nih ada karya bin Ah. bin ngayah Oh kayak ada karyo. yang ada tapi Yang kan jani ini ngayah ngap. ngayah man padung Ngayah. samas Oh, mana desa tuh sama? Samas, liku 400. samas. 400. Sama-sama, liu samas tuh. ini bukan sama Sama. Berarti 2 juta tuh. Hah? Sama 2 juta. Samas geng-geng. Sama sih Gen. sama sekali sih mana ngayah deh Oke tuh. yang cing ale gae itu main lah Demai. Heeh. di domos lain ngale gae di ini apa nih ale Apa? pengeras titi nih ale kumati pengeras apa nih titi. kemargiang yatnya oke gitu dong Karena ngencah ya. Oh mah kita ngencah sih. Yang ngencah menjap di belakang. Do di lot griyo nah. Ada gitu. Tangkat sajan itu. Maksudnya? Cang liwat baru itu. Hah? Kengke. Ajan di griyo aksara suci liu itu aksara mang misi. mang Maksud ya? Mangsit. Nak cang borain sa kan guru kena yang di itu ngencahnya WC umum dah gitu ya. Oh WC umum. Umum dalam mau itu ngencah, kudu itu ngencah gitu. terus sing wisi umum tuh nak tongos sing tongos ngencah kamu ngencah tuh karena cinge pancuran yang cara jani kene Kengken ceran yang ngencah di nak lo nih. yang ngencah langsung jangan ibu negak kan belus janan Hah? begitu Jangan ibu belus no. belus Coba aja balikin. ah Halo Betul cara. adan situ. cangin ada nak lo sekan cara nyi potongannya jak buka aja sing nafsu Aduh gitu. Nah, anggapkan yang dia dimbi. Wih, dianyen. Dia dimbi. Aduh sing nyak nih. kurang bimo lihat dimbi ada Nyak nih sing. jadi gini Kengken beli. nyi lo punawang kalada yadjo di griyo Bener. ide betara katyang kalau pocara Yang segini nggak ya? Yang men. nah yen nyimen sing idang ke griyo kangguang dipuarkan masak tulungin Oh, iya nak men tadi masak. Ngayah Tadi masih Cuma ada. jangan nak men mujang sih tadi pe. Men yu macang tuh nak men kepuro sih tadi. Kepuro Di Jogja tadi. biasa Cuma cie. biasa Men kengken. men gede men putu biasa kepuro Tuh ada jelema ada nih. sing idang ayah Ah. ngidang penyemegai mila-mila Benar. belah pipis punio aturan ke Oh punio aturan.
sing ngelapi sing ngidang ayah ngelah Tegal wa uling Tabanan wa uling di apa dan di Badung ngelah bungo paca ngelah Tegal busung bungo paca deh aturan Hasil Tegal ya aturan. dia dan itu Tadi jani sinepon rese. Makanya ngencayang po. lu mau sing sabar aja Ngalin. Wah, subo kene yo. Kengke. Makanya pesu. Oh ngemuk-muk. resem bungun nih begitu nomplok bungun sih jadi gini Iya nomplok bungun jangan disedot. Pokoknya jadi gini Kengke. Jani ini aja onyo subuman ngantor orang ayah yang penting bin mani masih ada kalau ngantor orang ayah Bener. bin mani ada wayang cemblong Dijel. Wayang cemblong. di Belayu Wayang cemblong. di Belayu Tuh mah na ditul nga. kayang kini ya apa dana upacara pengelantur cemblong Cemblong. oh setelah tontonan ada masih kal drama gong lengkap ada Di ini drama gongnya. di YouTube. Sopan. Nah jadi lan apa Pak? Nah jadi lah Kang Wang mulu mone nyai siapa ngeraga nih cai masih gitu pang ada pekemit di Saren pesantiane untuk apa aja benar ya jemak jadi pada oh aing ge rati dudane semeton di tiang sarang sami para keluarga kirang langkung ayah di tiang ring ide betara kakyang di tiang lungsun ke pangampura pinuna si tiang di semeton sarang sami ngiring raket iraga semeton napi sane bersida kambil ngiring ngambil sarang-sarang gumati sida labda karya sidaning ton iatnya dikiring kiri agung perapat di tiang kalau si poleng golden sengap di tiang kamu Tiang gerempong. Di tiang desa rai. Si tiang yaningu. kesarangin nantu nono keyboard dan sanggar suara asmara laya banjar jaket tebel takon iting ngulung suruh pamit berharapan untuk para pesanti santi dan ada bang